We're back, kakarobakat. Siyempre, dati pala nga po ni Mano yung Jun. Hanga po mampanaw, dito si Bayo Kadwa na eh. John Mark Pastor, operator, embalsamador. Dito lang nga po, 98.5 IFM Cauayan, iti Idol tayong FM. Wow. Kita pala ang nag-message ni Gab sa charity dito comment, I should say, dito Facebook Live ta. Kung na, dati man paborito, kakanta ka kabsa. Paborito na. Ngaro, kami man tikong tao ay ati paborito na sonata nga nagmayata na ako nga isara. So, para kikakap sa charity. It happened in old Oklahoma one night in the beautiful moon. Love blossomed in old Oklahoma. Two hearts were beating in tune. Love faded away with the dawn and left me here all alone. Left me to pine for my darling that once was my own. Moon sailing on high, please shine down with your light. Moon shining on high, where is my darling tonight? Go send her my love, tell her I'm pining away, waiting in old Oklahoma, hoping she'll come back someday. It happened in old Oklahoma one night in the beautiful moon. Love blossomed in old Oklahoma. Two hearts were beating in tune. Love faded away with the dawn and left me here all alone. Left me to pine for my darling that once was my own. Moon sailing on high, please shine down with your light. Moon shining on high, where is my darling tonight? Go send her my love, tell her I'm pining away, waiting in old Oklahoma, and hoping she'll come back someday. Actually, dati favorite song na ni Kap sa charity kaya nga na-request na natay atoy Oklahoma Waltz kanda jay nasimbeng itan gag ko kunanay di ka mang duwa-duwa apo di laki malagip ti title na po so kung nariga mo ka name that tune nga talaga di ka di hamo nga mabigsot no ka ano niya ti title na so nga nariga so ikanta man iti exercises dahil ito'y matamang dumdungay iti programa tang Adda kami manen. Of course with your name, age, address, and the title of the song. Dito lang nga po official text line me. Adita na ipablaka po dito screen iti Facebook 09 kita man
17-150-0361. Pero kami apo, iti no, nga title na tayo nga sunata. Nalakalaeng, very easy. Ano premyo na? 300 peso load courtesy of our friend from Baguio City. Baguio City. Yes, from Baguio City. Is fresh from the City of Pines na kunada. Iti premyo ta. 300 pesos worth of pine tree. Apo, nagbayag ka mo nga nag-reaction. Late. 300 pesos worth of cellphone load. Ay. So, dahil din na po, iti tatatlag nga sonata. Kita mo ito official text line. Magsilaw mo na ko ate. Oh, naranyaga bulan, unoy ko endengan, day tanas lagas silaw mo, di kakat ipaidan. Oh, naranyaga bulan, sang sangit ko endengan, to'y lasik nga talubong kuing kakasilawan tapnun jak mayaw awan. Luwing ka ng lipaten, karin kaniyak ibusin, samsamitak ni patoy o bulang kat aklunan, nang laylayan ayat, tingka kading palasbangin, unoy ko darasang aikebde. Ato di sumungbat nga madama ti H na naman di may isa. Ada H na. Okay. Iso nga tinangabak na di awan H na. Kan lipaten, karin kaniyak nag-ibusin, samsamitak ni patay o bulan kat aklunan, nang laylayan ni ayat, tingka kading palasbangin, unoy ko darasang aikebde. Di mo prepare dito Facebook Live to balong. Sino ano? Okay, that's it. And anak ko na naman ng Evangeline. Yan, blessed Sunday mga idol. Congrats and cheers sa Silver Award. Thank you, Manen. Thanks, May Karen na kami. Mga gan kayo pa 1 hour. Ay, ape awang nga ta kuryente na DJ? Siguro. Yes, or mo sa bali nga Karen. Kasi na, di ba? Karen okay. Davila. Karen Davila. May kalad Karen. Kalad Karen. Kita launa ikan. Ano? Okay, and What? Wait a minute. And Kaping wa init. So that's it. And datatlag nga sunata tayo kakabsat kat nagaduti nangibato iti text message na kada kami dito official text line ngem we only have one winner nga kunada datay alauna 43 din patulod na DJ message na and 39 years old from Nueva Eira, Kapatuan Isabela. Iti sungbat na naraniyag abulan without H. Adyan kami tatay first nga nagsimong bat adamati naraniyag abulan ko na. Dagsang gasat mati Ilocano nga dati H. So it's just naranyag abulan. Our winner for today's datatlag nga sanada is
Joseph Agtarap. Apo, iti RJ Tambayan. Apo, hanga adayo kada kami. Dito ay, ta siyempre, nasinged, ang manang mabalin tayo, no, nangabak karot isuna. 55, tisimong bat actually. 55, nakaduda. Napo ni George Dolores na udimat. Ayan, and of course. Ana Jason na Manila, Makati. Isu mo lang na ODT text message na adupay, we have Marcos S. Choco, kunana. Okay, and Marcos Choco. when nasiplit nga lubong kunana mo, apo nagkatayo. Adupay, okay. Reden Likuan, Basta dalang Filipina, okay. Ada nang abakan, mabalin nagyawi din. Joker Apoy, 23 years old of San Sebastian? San Sebastian Jones, Isabella, Naraniag with Y ko na. Okay, thank you so much kada kayo amin na po nga si Mali, Jonathan Gakusan, Nita Lugares, Agosto Liconan, Carol Gamay, Alex Gamay, apo nagaduda, Irene Saladino, ayan, James Noble, Norma Bermudez, Eddie Barasi, Agrifina Josue, apo nagaduda pa eh. So kami nga banggitin na nabuti kita nagnagadit sa Mali. And our heartfelt thanks to you. Ta siyempre, makikiparticipate kayo. Once again, pagyamanan niyo pa iabot tayo ng tipo premyo from the City of Pines, Baguio City. Kita niyo matati sponsor tayo iti natatatlag nga sunatan nagadayo nagapuan na. And that's it. Our first part. So, once again, awisi mi manin apo iti adaan iti talento nga umay kayo og parehistro dito ay istasyon. Tabarbaring si kayon iti sumarunon nga Ilocano Idol 2019. Ayan, sumarunon kunak nga umuna kunak kumang agbalin nga grand winner iti idol kasi agbirbiro kami apo iti Ilocano singers ti talaga mga nalaing kumansyon handang nga di nang ato ti boses na takikita amino ti kita kayang-kaya na apo iti Ilocano diction kasi may sa kadagitay paganurutan kat 20% ti Ilocano diction so talaga dapat nalaing bumalikas ti Ilocano ti mga abak so contestant must be must represent any high school barangay or any institution 30 years old and below okay so no si kada ito yan ay kaya umay kan dito 98.5 IFM Cauayan to umay ka audition ta barbaring si kanti umuna kada kiti contestants ingana first week of September apo iti umunang tayo nga contest September when atoy last week of October ay of August depende no kasano iti isasangpat na kita audition for the meantime at dati nag-audition kanya ako di balay mabalin nyo mo di audition dito istasyon ayan so most probably next week marugyan tayo dito nga contestant so once again mauwagan na kita the talent na 30 years old and below ayan dito ilang apo Oma Building Rizal Street Cauayan City papananyo sa ngato iti Monterrey nalakala nga birukan Monterrey Meat Shop and after tapit ang Donuts City baba di kading ngato na 4th floor apo jay iti location iti IFM 98.5 okay nga rin pa lang dagiti pangablaaw mo tita Ditoy naimbag nga malamiyo idol nagpintas talaga ta programa yo ken kastaman idol kablawag man amin nga taga Disulak nang nangraw nati Clemente family it's me Lorian Makasaddo Clemente Agiyaman idol and datig pagpakablaaw nga pinpintasak kano ti panagkablaaw ko kasi mo adati sa bali nga background na di kaya na madikam mo mo magic aje bagbagam nga madiman nga kumarayo nga umay sumurot itoy kasi siyempre mo ngamin nga iiyaban kasi ano nga kumarayo siyempre mabaimot nagkataoy i-text mo lang nga kaslakayat ko ti makaden na katatang ito kasi kumawa nga palabram total adamat i offer ni Bayo Joseph nga libre nga hotel dito delikado mabali nga pag-istambayan okay kablaaw nga Rodel the sweetest way that you can okay okay good afternoon to you Miss Michelle Omela of Barangay Planas Porok Tres Ramon Isabela and to your family
to Auntie Remy, to Uncle Jimmy, to your Sister Marinelle Golan, and I don't know the name of your brother. Good afternoon and happy listening. Dadyan lang, ladies and gentlemen. Lahanak sa nga satisfied DJ sweetness tipo na yun. Kasan na garod na buntog. Sweet ko na ang arudan. The sweetest way, amam kumadi, bagam kat, Okay, yeah. good afternoon, tagapulot. Kengka, banana Q. Di ba? Nagsambit. Nasambit na talaga. Ano kasi yan? Graman na kiti pamilya, halo-halo. Oh, di ka di. Ada amin din nasambit na. Leche flan. Sige, padasam. Padasam, the sweetest way that you can. Good afternoon, tagapulot. And ano yung mga tatay? Bahala kag marunod. Leche flan. Pwede ka dyan sa amin, chocolate. Ngam na bagang mga kasta aglalo. Kada hindi ka kapsat mo, suka. Una mo dyan. Biglang Malsuman. Okay. Anyway, good afternoon and happy listening. Dito pala iyo. And the rest of the Planas people, of course, ni Engineer Jingjing Galeon. Ni Kuya Arsenio Esteban nga timawag tatay, damdamagan na no, pag naan na mapan kabarugis. Kirino. Ni J. Capatol Road ko na. Rumor ka ti palengke ti di phone. Dire-diretso lang no kaya napan ti kabarugis ayan. Nakabisado ya. Hanga pasyan do kas kengka. Ngarod para kengka ading Michelle and the rest of the family. Amok nga adayo kayo ti may sakin maysa. Adi kayo pa'y agsarsara. May sa barangay lang ti nagpagitan na. Kumusta ka kading itanbiyag ko siya kadipay di malaglagip mo nasyak man bilang tikas mo damagan sikat inag ar-ara paapen Siya dito'y ang pagdanagan kasari-saritak dayto'y ladawan ket kada awag mo telepono isut dengep dayto'y barukong ko nagrigaten long distance nga ayat itgan na ti iliw ken panaas naginag ti oras nga aglabas gaput karayo adi maipapas alawen agan anus kabiyag ko idayal mo dayta telepono rantayan ta kisegga kinsugno kasiksikalat inay ayat ko Pangit na makasangsangit ka balong. Oray adayo ka di taplanas kasla asirek ka Lag tibilya karme. Ayan. Ya. Ketay tatimek mo no mangagak umanayin nga agpekepekela Nakatoknota ka no ti atang na yun ng ti Chino. Sigan. Day di intugot ko sa pata inikuta kawante mulit na ti puso no gayam maulilad at damit iliw na kensega
nagrigaten long distance nga ayat itten na ti iliw ken panas naginat ti oras nga aglabas taput karayo adi maipapas alawen agan anus kabiag ko idayal mo dayta telepono rantayan ta tisegga kyan sugno tasiksikalat inay ayat ko nagrigatem long distance nga ayat itten na ti iliw ken panas naginad ti oras nga aglabas gaput karayo adi maipapas alawen agan anus kabiag ko Abo ko gilit ko. iyayal mo dayta telepono rangtayan ta tisegga ken sugno tasiksikalat inay ayat ko tasiksikalat inay ayat ko tasiksikalat inay ayat